Қазақстан интерактив журналы оригами рубрикасында сіздерді көріп жатқандардан қуаныштымын. Жана мен Мерим. Мен дагы кубанычтамын силерди көргөнүмө. Биз бүгүн короз жасайбыз, достор. Кагаздан короз жасаганды үйрөнөлү. Анда эмесе, кеттик. Кагазыбызды 4 бурчтук кылып алышыбыз керек. Ошондуктан мындай кылып бүктөп кесип алабыз. Корозду биз жанына канатын дагы жасайбыз, башындагы нерселерин жасайбыз. Ошондуктан бизге башка өңдөгү дагы кагаз керек, анан жабыштыргыч дагы керек. Жана кара калем керек, көзүн тартабыз, Баштадык анда, достор. Мына мондай 4 бурчтук кагаз бар бизде. Аны кайра мындай кылып бүктөп алабыз. Мындай болот. Açabız, kayra siyah jağından düz kılıp büktü alabız. Açıp mınday tutup moyun büktü alabız. Mınday rombik kağız var. Uçları kayra ödece kalıp gelip büktürüz. Başı, şunu mınday kılıp mınday görünür kılıp büktük. Mına koroz okşaşıp kaldı. Emin buğa detallarını koşup nakla koroz kılalı, dostlar gelin. Birinci de gözün tartalı. Kılıp kuyruğun mындай канаттарга окшош кылып, мындай учтуу кылып кесип чыгабыз. Мындай кат ушундай, мындай. Ой. Свет менен да жакшы болуш керек, достор, Böyle keselim. Şöyle bu. Kuyruk oldu. Emin. Başından korozun sulu tacısı tutalım. Yani kızıl kağızdan. Termal kesiyoruz. Evet. Hemen bir kaçak yaparız. Tacım başka şey yapalım. Mınday çaktayсыңар. Ана қаласаңар канатындағы чактайсыңар, жасайсыңар. Мындай болуп азыр. Kesip aldık. Kanatımızda ya. Bunu çıtlat koyuyoruz. Hemen. Çünkü
эмки рубрикасында көрүшкөнчө.